joto Tripura hastini kok borok ti joto bebak language na tin je news samung khaine ti kok thumnai rokno tini Bharatiya Janata Party ni Tridulma bai o media briefing tamni hingke borong ganang Prime Minister te chini BJP ni National President borong ganang JP Nadda hastini Chief Minister Dr. Manik Shah te hastini President borong ganang Rajiv Bhattacharya Mohodoy bebak hastini lukurong ni bagai o boskangi Dipawali no tui khapni hamjakma tui chibai haste lukurong bangai bo saklaikha tinini o press conference khaimani agenda hingga omono borongni माध्यमे जे साख्लाइजाकमानि जों तिनि ओ स्टेट नि ऑफिस नि होइते बीजेपी हास्ते हापंनि होइते हास्तेनि जत्तो लुकुरकनो ओ बसकांनि काली पूजा एबा दिवालीनि हापंनि हामजाकमा ते चिबाय ते जत्तो नुखुंगो हाकसांमा काहाम ते kaham kereng ti joto nukung ni bagai dia ini bagai ang hasteling lukurong bagai koijago hambai